Kei te tino tautoko te hunga whāngai tamariki Māori i te kaupapa a te tari whakahiato ora e kia nei ko Home for Life. He mea whakarewa te kaupapa nei i tēnei ata kia tai ai e ngā mātua whāngai o taua tari te noho hei mātua tūturu ki wārātau tamariki. Anei te pūrongo a Kingi Kiriona. I nei rā, he whawhe haere i te pāmu te mahi pārekareka kia Daniel Phillips. I nā hoki kua wehe katoa atu ana tamariki e waru te kaumārua rātau nāna nei i whāngai. Ore he, moni he i te pupuri ngā ua tanga i te rara. Hono he aroha. E ai kia Daniel, tērā ētahi tamariki i hia tia e ia te whāngai i raro i te ture. Engari nā te nui o ngā here o te wā, auare ake. He ui no te rangi nei he mea wete aua here i te whakarewanga o te kaupapa Home for Life a te kāwanatanga. Absolutely vital. They need stability, they need consistency, they need to know that they're loved and that it's going to be forever, if you like. And so this is vitally important for them. This is just the best day. This is the best day for foster kids, for families that want to take on a child into their life, for social workers who are looking for opportunities. I think this is a great day for Child, Youth and Family and for all the kids that we look after. I raro i te kaupapa hou, kua wātea ngā mātua whāngai ki te tono mo te mana kaitiaki i ngā tamariki a te kāwanatanga. E orite ai tā rātau noho ki tā ngā mātua ake o aua tamariki. Where birth parents do want to take an interest in their children in an ongoing way, Child, Youth and Family mediates that, provides the support, and will even sometimes supervise the access arrangements. Ko te hunga ka wai maria ki te kaupapa nei, ka whakawhiwhia ki te 2,500 tāra, me tētahi kaitiaki tamariki, kei hia rātau ki te whakatā. E pai tēnei mō tātou. E pai ei hoki mā tātou noa tātou tamariki e tiaki. Hei te tahi o Oketopa ka tūwhera ngā tono mō tēnei kaupapa. Kingi Kiriona, Te Karere.